Petero mu mwanya yagatashye ngo agenda aryama aruhuke, isoni n'ikimwaro bimugumisha ku nyanja. Iyo wafeyerinze gutsindwa kwawe hari aho bikurekera, hari aho bikugumisha, hari aho bikuzirikira, hari aho bigufungira. Gutsindwa twagiye tugira mu buzima bwacu, guferinga twagiye tugira mu buzima bwacu, byadushyize ahantu tutagakwiriye kuba turi. Hari aho twakererewe, hari aho twatinze. Uyu mugoroba ndasenga Imana igukorera igitangaza kigukura ahantu utinze, kigukura ahantu wicashwe n'ikimwaro, ahantu wicaye mu isoni, ahantu wicaye mu gukorwa n'isoni, ahantu wicaye rebo sekele mosaini. Ndinginga Imana uyu mugoroba igitangaza cya Yesu Kristo kigusanga aho hantu